Jinavçaya Süreyya Ahmet'e dimenin şelandına zerin gerekine. Bu yer Sıbeha 27 ve Mehil Sercadeya Melik Ahmet, Düdükana Zeringer Vasıf, Arslan da Pekat. Ligori dimenin kamerayın çavderiye dükesen rupeçandi bıçek dikevin dikane kwe beşelinin. Le Zeringer Vasıf Arslan liber xwed de u buwan ra pev diçek kwe wan rawestine. از جویدار دربارسی فعالی بیم بر ویترما خو ویترمی دا کواج ایشی خو بنرم بدی دحبو هندر و لبرا سلاح دات مش سری مکرن ما هبدو بیرانی می سلاح وان جیستن لمدا سلاحی سلاح جیستن دی بشکاوی چند هم ناملی وان خستن ورحاس ما هبدو بیرانی هر دیا به هفرا ابدسن بکمیش کرن سلاح دسن مستندن دیسا ما هبدو بیرانی ابدا سلاح لی علاقه بوم دیا بازا ویترمی مثل جرار بتونا اوی basmış ki kuşbuna emniyet avanajın natın hatın pür deren hatın var hası dünyada inde avantajı ki bir nava deri dajmış çen hadisa daniyon üç malime bir çünkü Tevi berxwedana Zeringer jî şelankeran zêdetirî kîloyek zêr hildane û revyane. Ku di dema revînê da gule jî reşandine. Zirara we çıkası çıka zêr hatine şelan. amış disa peşeştir yoz zedetir zarara min heye. Çend gram zêr ya. Gramı min aman yaklaşık belki dora yek nivede mi tam %100 min he sediset min evkneke hesap neke çıka keme çıka zedeye. Kiloyek niv zêrê tate birin. Ya duvan sırada heye yani tahmini var. Li ser agatarkirina Vasıf Arslan heta hêzên emnî digihîjin cî bu yerê şelankeran xwe serwindayî kirine. Hatta işi xwe karê xwe tamam neke cîran tam venekin derê xwe venake. Ewro alîkariya pîrekek dike araba xwe ji bo cî bike. Dikeve hindir müftecî de sevî de ew cema derî dikire müftecî datîne goşekî ji xwe şeş heft daqiqe şûn da vî olayê dest pê dike. Em tiştê kêfxweş bûne vî alî de bavê min re tişkî nebiye. Yani emana ne dora xestekî ne ediyê dakî ne sermezelin ji bo me viya pir serwetkan mezin yani male di sal heye salkî tune mal dikeve ciyê xwe hem şükür pozê wî da xwe natiye ew besî me. Dozgeriyê di derbarê şelandinê da lêpirsîndane dest pê kirin, lêgerîna ji bo şelankeran jî berdewam dike. Abdulselim Akinci Rûda Amet